Lijep pozdrav svima, dobrodošli na Balkan Vod kanal. Evo danas sam odlučio provozat malo Super Hellcat Tier 7. To je premium tank destroyer, američki. Znači, dobar, brzi tank sa dobrim topom, ali je mekan. To mu je jedna mana. Dosta brzo se kreće, može brzo mijenjati pozicije, tako da recimo to je za igrače koji vole onako malo iza biti i onda malo pucat pa bris na drugu stranu. Zato je dobro, stvarno brzo može mijenjati pozicije. Evo za sad ćemo se staviti ovdje u grm, malo support pružiti ovima što se penju na hill i vidit ćemo šta može. Znači njegova probojnost otprilike, ja mislim 260, tako 250, ne znam točno, ili ne 160, tako nešto, a šteta je oko 250, 260. Znači, dobar top. Evo, ukinuli smo ga fino. Znači, možete ispucat i brzo, recimo, na drugu stranu. Tamo se neko spota. Ili ovdje s ove strane. Malo pomoći ovdje desnu stranu. Sakriti. Ovako. Da smo sakriti. Otkriveni bili. Znači ovaj spot je njihov. Previše je došao. Moram se malo pomaknuti iza, jer on je dosta mekan. Učite ovaj čas. Položaj, dok recimo mnogi tank destroyeri su spori, a ovisi sad koji. Čak ima i dobar spot, gdje smo ovoga njega treba skinuti, to nas tu zamara previše, spota nas i bi ga recimo skinuo, bilo bi dobro. Nećemo, ajmo. Ajde, radi svoje. Ništa, idemo promijeniti položaj nema druge. To mi se sviđa po njega, recimo, evo. Možeš mijenjati položaj dosta brzo. Okretanje dosta. Sad igrati. S time da je to i premium tank, znači s njima se daje malo varaj novčića. Su premium tankovi, normalno zarađuju više nego obični tankovi. Ćemo probati malo ostati. Sad će biti malo nezgodno. Ja uspio ga jedno kinut. Vidite kako on lijepo probija.
Znači, dobar tenkić, dobar tank destroyer, samo treba malo pažljivije igrati s njim. Evo, svi lagano kampiramo. Znači, to je sasvim drugčija igra nego kad se igra. Malo smo ga slijepo ovako probali puknuti. Znači, to sam htio reći, drugčije se igra kad se igra random igra, nego kad se igra, recimo, Clan War. Znači, bitke između klanova, sve je drugčije. Evo, dosta gubimo i gleda, ovo neće dobro završiti. Mora se malo ovako poželjivi s njim igrat, malo kemperski, ipak je to tank destroyer. On uvijek mora malo biti iza. Ne možemo ga probiti. Zato ćemo uzeti gold, znači ova pancirna, podkalibna. Znači ona ima bolji prosječnu probojnost, 210, dok ova ima 167. Ovo tu nas muči sad isto. Biće nezgodno. Moramo ovako malo igrati jer nemamo druge. Vode nas napadaju. Sad ćemo vidjeti, sad ću vjerojatno nadrapati, da, to. Nema tu. Kad dođu vidite gotovo. On je mekan i zgušete ko švicarski sir. Znači eto, malo smo pokazali taj super Hellcat, taj 7 premium tank destroyer. Evo, ova bitka će vjerojatno završiti. Tako što ćemo izgubiti, naravno, svojimo sudići. Znači nećemo do kraja snimati, evo malo smo pokazali taj tankić. Zanimljiv tank, meni je ok, dobar. Malo za kampersku igru, ali opet može se s njim isto i mijenjati brzo položaj, tako da nije ono da se samo statičan i to je to. Sve ovisi o tijeku igre. Eto. Hvala na gledanju, lijep pozdrav svima. Dugo se nismo vidjeli, dugo nisam puštao nekakav video. Nadam se da će uskoro neki, ako vas zanima, koji tank, ako ga ja imam u garaži, rado ću vam pokazati i to je to. Lijep pozdrav svima i hvala na gledanju.